bangayo man ya kendu bagi ilong stable ya ka god ka kya gitu pau songo yung play bodang ri bodang sumari pas tunggu Emily jong kanong po kondusi ya badan ka jing ede alor ka kaman ya ka jing sakngan ka jong ikong pintasi alor ka jing ede ba ka jing putrino yung surok nanong po kemudian ko sanapur naka liang ka jong ang kumunong ka kaman kani gede gamat kaba ngilang persyang bandudin lakumba takdo kan keseden adin bagi paipa jong ganong po konstitusi gila pendok yang hafsam arja apulai gila persyang bandudin ya kani gekam naga benta banjo ya kesurok surok selesai nadu namong po kemudian sanapur kaba jerong kumbasan bukra kilometer gila persyang bandudin banyak keren bat menteri berikut jaga Transurong, Pak Preston Bersong, Banila Solar, Banila Aiman Sim, Ba Insaleh, ia kena rekam nagam taban video ia kan sanction. But ila judon program berfer bang organize konferensi nagam taban Preston cukup baik ba. Nah, benai Desember jong sama raja mulai ila Preston nagalian video, bang stack up ia kena kam nagam taban yo ia kan sanction. Kawan ke MP election dulu balai benai sau benai jiktrikam bang sorkar pedeng di bubun jimat di Teko nomor ke Jindon ke MP election permentah din berlaku ke MP election kudu kondok berlaku kam jalan proses bat ba aswa begini keduk mencisni kan keduk ngejing keduk bat officer jong lebih dudi aswa bi kong insyan kan adon lupa ke jing ya keren aswa jong betul adon lupa ke profesan na kabenta 10 km lembaga Ministry of Donor na Punis ya kabang nadep ang pinbit pindiang na dong kedok ini dokumen pan pamencisni bang ia penbit bagi officer ng department bagi menteri akaba ilas kosen ya gini cepat dengan air panang kampung bun susu belang menno kadim kuai hadu umden gani first page nanong po hadu umden membanyak kan dengan suburom mengaperpau sungu ya kesorga yang menteri berikut kan nah diludi pada officer di ladang pemerintah dan pendin pendiang dan terkait nomor pakam lo kebesuk begini yo sanction kaba palat bagi sepak santuka kilometer kedir intermediate lin dia kan simpor kita tahu menghap Indonesia ada kawan mendak setengah meh bani kendu ya ikong ibade ibahing bahasa menjunga ibade personal tahu wan kerpa jadi ba Indonesia akaba in withdraw diangka negatif sangat de nak kata tahu kalau kerpa in seperhat nak kalian ngajung iu pan kalian ngajung ngaruh ngan simpiah panang gay beteng ban keren bat kesurka penting dikena ba kini kibor penyeram penginyo pan sanction kalau ikan bala hadu mentah pat sanction bangit skam tangsu dep pan kau yang kesorkar mai hadeli makanya gede menghabio man approval na po Ministry of Donor nang sudah pentau ya kesorkar ke skam ngam arjin manong bahkan ya bet kenika jing penmang bisa ya kenika surok bangi don kam ya adu kita gaba kentup ya ki malak sispa sanko kendi isnong gi mentoy na kenika ngai le de ro kesnong try jo ngaga di no toy ba mana to fisno beli pada long haban kulal la dang sutu binangat kata MCC badang dan tika pisah kampat dan tebelingi haban kular pada pai ba bangin hang tahu benar bangin sedang no gay bagi menang kumua dan di kular pan sedang hunu penai kamu judon ka jingkan jing ba Preston kadon ba jingelang po boy boong bain sedang no how araja usau jong berai match adin jong ka kawan no ka election be namar wan election de melak kita kadau adin melakut di FCC mentah insa sedang no ban proses ya kene ban yo sanction ban sedang mana di ka jingmu bat mangangit skam ba ipat ba jong nongpo konstitusi ngasau ban kerba para minta ke election ngilang def si snem arbanai sau banai kala wit no kan ke election MP stebit rabanai bagi paisa kila entrusted and confidence kan na kuat bagi pak di Indonesia lada di bahaswa election MLA arger para kampan long biar I feel Henry Ailat yang ngarang perform bagi pak kila repost fit and confident bagi la job tak jinggi hidung play jing kersan di pak Ailat yang ngar dengan perform ingin penuh, harga ni keketi, kalau mentah kawan, harga penuh job, ingin yo ada